دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته ایرون 2022 روشان جی روژا چارشمی بویا رو گشتن هری سرکه و هری بالکش ین لسرانسر جهان رودانه می حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهان ایده شواره پیشکش بکن. بله جارکتن دما خوش ببینرین هجا دمک کو روسیا لنوا اوروپا به ایریشا لسر اوکراینی ترس دایا آواکرن ده ترکیه جی خواه لپیشبری یونان خوش دکه گفن اردوان یم بو یونانستانی کود بیجه دشوکه ده امی همه جنشکا ورن راستی برتکن اوروپا و امریکای هاتن ده دمکه کو کمارات چکه یا سروکاتیا دمکیا یکیتیا اوروپای دیکه برتک نشان داده واشنطن بانگا هستیاریه کرد. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. اف گوتن و گفن شف رژیم ترکیه رجب طیب اردوغان لناو اوروپا و امریکا راستی برتکان هات. ددا خویانیه که نویسکی ده جدنگ امریکا را. Good afternoon, everybody. وزارت کار دروه یا امریکا لسر مجاری بنویسکی برسوا پرسین دنگ امریکا دا. وزارت گوت سروریا یونانستانی یا لسر وان گراوان نای پرسین. دوی ریز لسروری و یک پرچبونا آخا حمو ولاتان بگرزن. وزارت کار دروه یا امریکا بانگ لحمو آلیان گر کو خوش آخافتن و کریارن کو دکارن آلوزی زیده تر بکه دور بخنو افتشتانی زمان. دیدمک گو روسیا دولتک اوروپی یا سرور جنوب داگرد که داخویانین گو دکارن آلوزی دنابر هفپیمان ناتوی ده زیده بکن بگیرن. وزارت جاره کدن بانگا چار سریا بریا دیالوگان لآلیان گر. اف مجار دروژوا وزارتا پاراستنی پنتاگون دبو. بردف که پنتاگون سررکان پاتریک رایدیر گوت. تشتی گو از دکارم جواره بیشم اوه گو وزیر استون ددما بوریده به هر دو هم پیشین خوین ترکیه و یونانستان را هفدیتن پیکانیه. دوان هفدیتنان ده تقضیل سر دوامیه هولین جبو کم کرنا آلوزیا لأگیه یا بریا دیالوگ چیکر کریه. جالیه دم و سروک وزیر یونانستانی کریاکوس میتسوتاکیس جی دیار کر که هلوستا ترکیه یا لسر سروریاوان یا لسر گراوان ده پرسپوچه. Etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. اردوغان د داخویانی خویا سیاسیه ایلونه ده با آوای کی اشکره گفلی یونانستانی خاربو. اردوغان گوتبو داگرکرنا گراوان و تشتکی دن نبر پرسیاریامه ازمیره جبیر نکن. لدشی گفن اردوغان برتکه کدن جسروک دمکیه یکیتیا اوروپای کومارا چکیا هات. کومارا چکیا راگهاند که آخافتن اردوغان به تو آوایی نایم پشراندن. اف داخویانی جالیه انقره و راستی برتکان هاتو بو. اردوغان دوهیه دست به گر خویال اوروپا کری و جاره هول دا گفن خواه بده جبیر کرنو گوت. یونان که مکه هاتیه سریا راست. بگوتنه کدن گوتنین اردوغان یه نشاط پرستی ده دما سردانا اوروپا ده و دوگهرن دا خوازان. دو وقت که که هزین اوکراینا لباجر خرسون ایریشه که دجبر لدجه روسی دانه دست بکرن ده لباجر خارکوویشی روش آلوز ارتش روسی به موشکان ایریش باجر خارکووی کر هم وقتی وی آژانسا انرژی اتمی یا نافنتویش بو سانترالا نوکلریا زاپاروژه داخوازا هریمه که به اولی کر لعالیه کدن سرک وزیر انگلیستانی تروس هینا اکل سر کرسی خوارونه نشتی به سرک امریکا بایدن را پیام پشتوان یا اوکراینی دا. شر اوکراینا یا برب مها خوی هفتان و دچه ایدی بویا قادا چکین گران. موشکن روسیا لروشلات اوکراینا به دجواری تینکار آنین. هم وقتی وی ارتشا اوکراینا جی هول ده باجار خرسون یه دبن کنترولا روسیای ده وگرینه. ددمکی کوشر لحریم گور بویه ده ارتشا روسیا ایریشی باجار خارکووی کر. ایریش ده ساعت شوی دقیقات. پلیس اوکراینی
ji bo lêkolînê di saetên seherê de berê xwedan herêmê. Şevê din jî careke din artêşa Rûsya bi mûşekan êrişî 3 herêmên cuda yên bajar kiribû. Di êrişan de jinek hate kuştin. Kharkov ku bi qasî 45 kilometreyan dûrî sînorê Rûsyayê ye, piştî paytextê Kiev duyemîn bajarê herî mezin ê Ukraynayê ye. Ev bajar gelek caran bûye armanca êrişên mûşekî û roketan ên hêzên Rûsyayê. Hat diyarkirin ku ji berî êrişan nîvê şêniyên Kharkovê bajar terikandine. Li kêleka Kharkovê bajarê Zaporojya ya ku santrala nukleeriya herî mezin ya Ewropalê ye di nava xeteriyê te ye. Bajarê ji meha Adarê ve ketî bin kontrola hêzên Rûsya, metirsiyeke zêde lêgel Ewropeyan dabû avakirin. Piştîveyekê herî dawî, Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî ji bo lêkolînê berê xwe dabûn herêmê. Ajansê piştî lêkolînên xwe yên li santralê rapora ku amedekirî weşand. Di raporê de wiha hat gotin, ji bo bûyereke nuklerî ya ku ji ber çalakiyên leşkerî dibe ku çê bibe, divê bi lezgîn tedbîrên navbeyên kar bêne girtin. Pirsgirêk dikare yekser bi avakirina herêmeke ewlehiyê were çareserkirin. Xebatkarên Okraynayê yên santralê dixebitînin jî dibin strês û zextên domdar de ne. Di raporê de hat diyarkirin ku her çi qasî xebatên li santralê dewam dikin jî lê metirsiya wê dewam dike. Ji ber vê yekê daxwaza herêmeke ewle hate kirin. Towards the plant site or from the plant site. Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres jî daxwaza vekişîna hêzên Rûsî ji santrala nukleeriya Zaporojya kir û banga bêçekkirina santralê kir. Guterres anî ziman ku bi vî awayî wê bikaribin metirsiya li seranserê Ewropayê rakin. Serokê Amerîka Joe Biden û Serokwezîra nû ya Brîtanyayê Liz Truss bi telefonê axivîn. Biden û Truss soz dan ku bi hev re li dijî Rûsyayê rawestin û têkiliyên xwe xurtir bikin. Şerê li Ukraynayê xwedî rastiyeke wiha ye ku bandorê li ser aboriya tevahiya cîhanê dike. Serokê Rûsyayê Putin jî îşaret bi cezayên ku li ser welatê wê hatiye ferskirin kiro got. Cezayên li ser Rûsyayê ji bo tevahiya cîhanê êdî gefin. Serokê Rûsyayê diyar kir ku aboriya wan li dijî êrişa aborî û teknolojiya rojavayî li ber xwe de de. Serokê Rûsya Vladimir Putin beşdarî heftemîn forma aborî ya rojlatê ya ku li Vladivostokê hatiye li darxistin bû. Vladimir Putin di axaftina xwe de cezayên welatên rojavayî yên li ser Rûsyayê wekî metirsiya li ser hemû cîhanê binavkir û got. Hinek çi qasî bixwaze Rûsya îzole bike jî nemumkin e goveyekê bikin. Putinê iddia kir ku welatên rojavayî tenê hewl didin ku nîzama cîhanê ya kevin a ku ji bo wî kar dike biparêzin. Serokê Rûsyayê destnîşan kir ku niha li Ewropayê him hilbirîn û him jî kargeh qut bûne û sedema wê jî rawestandina têkiliyên bazirganî yên bi Rûsyayê re ye. Vladimir Putin iddia kir ku reqabetê ya şîrketên Ewropayê kêm bûye. Sedema vê yekê jî ew e ku raydarên Yekîtiya Ewropayê van şîrketan ji madeyên xam, çavkaniyên enerjiyê û bazarê firotinê ku hewce dikin bêpar dike. Putin anî ziman ku baweriya bi dolar, euro û lêreyê kêm bûye û destnîşan kir ku Çîn wê him biyan û him jî bi rûbelê bide şîrketa Rûsî ya Gazpromê. Herûha diyar kir ku aboriya Rûsyayê li hemberî êrişa aborî û teknolojîk a Rojava li ber xwe dide û destnîşan kir ku di hin beşan de zehmetî hene. Serokê Rûsyayê teqez kir ku kompanyayên Rûsî ku hewcedariya wan bi hilbirînên ji dabînkirina Ewropayê hene ji bo bijîn tê dikoşin. Vladimir Putin herûha hişyar da ku pirsgirêkên mezin yên di bazara xwarinê ya cîhanî de dikare ji bo gelek kesan bibe sedema encamên xerab. Putin anî ziman ku Rûsya
ji bo hinardekirina dexleyên Ukraynayê çi ji destên watê dike û got genimê Ukraynayê diçe Yekîtiya Ewropayê ne welatên pêş dikevin. Serokê Rûsyayê di axaftina xwe de behsa şerê Ukraynayê kir û got hemû giryarên welatê wî ji bo hêzkirina serweriya Rûsyayê û alîkariya gelên li herêma Donbasê ya li rojhilatê Ukraynayê dijîne. وزیر کاری دروه یا انگلیستانی لیز تراس یا چاوی خواه بردای کرسی سروکوزیرتی داوی گهشت آرمانجا خواه تراس پشتی کو به اریکرنا قرلیچ الیزابتا دویمین و جاری دست به دیارکرنا کابینه خواه کر تراس سوزا پیشخستن او خوردکرنا بناسازیا ولاد دا. وزیرا کارên derve Liz Truss ku li Îngilîstanê weke seroka nû ya Partiya Muhafazkar a desthilatdar hate hilbijartin, duh ji aliyê Qeralîçe Elizabeth duyemîn ve weke serokwezîr hate erekdarkirin. Piştî vê yekê çav vegeriyan li ser kabîneya Truss ku wê eşkere bike. Liz Truss piştî Margaret Thatcher û Theresa May bû siyemîn serokwezîra jin a Brîtanyayê. Truss ya dest bi eşkerekirina kabîneya xwe kirî rakand ku Theresa Coffey wezîra nû ya tenduristiyê û di heman demê de cîgira serokwezîr e. Kwasî Kwarteng ku di dema Boris Johnson de wezîrê karsaziyê yê dewletê bû, di heman demê de bû wezîrê nû yê darayî. Wekî ku dihat çavrêkirin, James Cleverly weke wezîrê derve di kabîneya nû hat destnîşankirin. Suela Braverman ku di pêşbaziya serokwezîrtiyê de li dijî Liz Truss bû wezîra karê hundirîn. Ben Wallace weke wezîrê parastinê devam bike. Brandon Lewis dozgerê giştiyê nû ye. United with our allies, we will stand up for Di axaftina xwe ya piştî gihiştina ofîsa serokwezîrtiyê de Truss got, ji bo Brîtanyayê rûmete ku di demekî girîng de berpirsiyariyê bigirim. Dem hatiye ku bi tiştên ku welat paş de dihêlin re mijûl bibim. Truss soza xurtkirina berhem û binesaziya welata. Truss di nava plansaziyên xwe yên pêşî de destnîşan kir û bi kêmkirina bacêre aboriyê teşwîq bike li dijî qeyrana enerjiyê tedbîrên kurt û demdirêj bigire û pêwîstiya karûbarên tenduristiya neteweyî peyda bike. Wezîra Karê Hundir, Priti Patil, Wezîra Çandê, Nadine Dorries, beriya ku kabîneya nû were eşkerekirin îstîfa kiribûn. And through that lacquered black door, a new Prime Minister will shortly... Boris Johnson yê cara dawî bi erkê serokwezîrtiyê axaftina xwe kirî wiha got, hey gel ji min herdabir. بلن بیراقی دوام بکن لی ایراقی دناوا روشا آلوز دا داخوازا هلبجارتنا پیشوقت تکرین جبو ویه که دوی پارلمنتو وره جناب برن جارکدن دادگاه فدرالیا ایراقی لسر مجاری ده جویا او داخوازا جناب برنا پارلمنتوی جی رد کرد. ایرو دادگاه فدرالیا ایراقی جبو بریارا لسر گلیه تفگیرا صدر آج جبو فسح کرنا پارلمنتوی ایراقی بده جویا. پشت جوینه جی آلیه دادگاه فدرال و داخلونیک هاته داین او فسح کرنا پارلمنتوی رد کرد. هر وها هاته گوتن یاسین دادگاه فدرال سنوردار کرینه او فسح کرنا پارلمنتوی ناگرن آواخوام. پشتی وی داخلونیه جبر اگرا هر نزیک بونه که او خپشاندانه که لدیجی بریاری هیزه که زیده یا اولهیه لحریما کسکا بغدا یا هاته بلاف کرن او تواهی دریین کتنا حریما کسک هاتن گرتن. تفگیرا صدر جبو فسح کرنا پارلمنتوی ایراقی لی دادگاه فدرال ایراقی گلی کربو. سدما گلیه تفگیری جه او بوکو پارلمنتو نکاریه دناوا دما دستوری ده سرو کمار هلبشره او حکمتی جبدا آوا کرن. صدر جه دادگاه فدرال خواسته بو بریارا لسر دوباره هلبجارتنا پیش وقت یا پارلمنتوی ایراقی بده. هیجای گوتنی بریانها چار جاران جوینا دادگاه فدرال یا ایراقی یا جبو فسح کرنا پارلمنتوی هاتبو پاشخستن. دوینا بریده برپرسی گشتی یه تفگیرا صدر ناصر روباهی لسر مجاری گوت ایرو روژا چارشمی مگلیه یاسیا لسر سروکی پیمانا دولت یاسا نوری مالکی تومار کرد. اف جی جبر تومارا دنگی دیزینی یا جبر چند روژان پاروکرنیه.
گوهرنا روشا افهاوی دناوا سال 2022 ده خو به اوای که زلال ده هیز کرن ل پارزمینه که باران او لیین دنج شواد زیده بویه ل ایالت کالیفرنیا دولتین یک بوین آمریکای جنوب آگر به دارستانی کت حتی ها هر کم دو کس مرن شواد ایدی گفیل جهه نشته جهگان دخواه. امریکا به شواتین لعیالتین جوداره دنابا تکوشین دیه. لهرم لوس آنجلوس هاتانها آگر لقادا 1600 هکتاری بلاو بویه. آگر کشان خواستن زیده 3000 مالبات خانیان خوالا بکن. رایدار جبو قدکرنا الکتریک جیب فکارن. گلک خانی شوتین هری کم دو کسان جانا خوش دستان. کسک جی بگرانی بریندار بو و راکرین نخوشخانه یه. دبستانین لدردور جی هاتن گرتن. تیکلداری صدام شواته لیپرسین هاتا دست بکرن. شرکت سورسرین کالیفورنا ادیسون دیار کر گول جه شواته پرزگریکا الکتریکی هبو. شرکت الکتریکی یا بره جبر که ماسیا بنسازیه گوبو صدام شواتان و هن جوان جیبو صدام مرنا مروان نچار ما به میلیاران دلار تضمینات بده. جبر شواته لعیالتا کالیفورنیا ناوندا و آریزونا روژن پرگرم دینجین. لهنک جهان گرماهی هوایه گهاشت 43 پلیان. اف 20 سالن لروجاوای دولت یکبوی امریکایه 8 سالی هیه. گرماهی زیده و 8 سالی تونجی دبه صدما شواتان. هفته بوری جی للوس آنجلوس شواتا بنابه رود فایر در کتبو و قادا 1000 هکتاری شوتی بو. ددم که نافی ویروسا کرونا لبر جبیرکرنه یاج دولتین یک بوین آمریکای پینگا که نو هاتا ویتن آمریکا خوا آماده دی که درزیا لدشی ویروس مینا درزیا سرمایه هر سال بکار بینه به وی کره تی خواستن کو پیشی لپیلک نویا کووید 19 یا دبکو دمها زوستان ده در بکوه بگیرتن. سازیان تندرستیان لدولتین یکبویین امریکا خواه مدد کن گو درزیک بیرانین یا سالانه مینا درزیا گریپ پیشنیار بکن. اوی یک وکه تبدیره که لدیجی موتاسیون ویروس گوده تخمین کرند دم سال زبستانی ده درکه و پیکته. شورمند پای بلند ای سروک امریکا جو بایدن دکتر انتونی واتوشی دوه گوت مینا درزین سرمایه گو سالانه تیب کارانین امبر بر بازا که همان یا جبو ویروسا کرونا و دچن. دیجیوینا چاپمنیا گو هاتل دارخستن ده برسوا پرسه روشنامه‌وانان دا. فاوچی تقص کر دبه گو کوم خطرناک حوجنا گو پر جاران وره درزی کرن. هفته بوری FDI ریوبریا خوراک و درمان آمریکی دستور دا گو درزین جهلا شرکتین بوینتج، پیفایزر و مودرنه و لدیجی جیرین گوهرتنین BI4 و BI5 ین گوهرتنا اومیکرون هاتنا چکرن بکار بینن. هات راکاندن گو پشتی دستورا FDI لسرانسری ولید بلابونا درزی مجارا گوتنه دست بکر و واکسن لیدان بیرانینه و وی هفته دست بکن. به وی آوای رایدارین امریکی دخواستن پیشی لپیلکنو یا کرونا یا گو دبه دماها زبستانی ده چه ببه بگرن. گوهرتنین جیر دماها داوی ده لگلک دورین جیهان بتایبتی لأوروپا و امریکای بونه صدما پیلکنو یا کرونا. لسرانسری جیهان هاتانها بهتری 606 میلیون کس به ویروس کتنه و جوانجی 6.5 میلیون جی مرنه. بله بینرین هیجم لوردیگیجین داویا بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد وقت آربون.